Meghalaya Basketball Association kan pelangnya ke Senior National Northeast Zonal Basketball Championship ya kishin rangpat kintai kabanding kong hajaka Saint Anthony's Higher Secondary School kabas sedang hak country trick opera ajar puai hakani ke championship kini shimenta ki Hendrikli ki state bahkan ya ke Assam, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura dan Meghalaya. Kani ketika new format baka Basketball Federation of India ka introduce kani ka format kalong ba mencual lagi don ki nationals kemot naga state team ni sepa bi shaka tuga jaka ba kalong ka national dia mentai kani ka senior level kila divide ki zones kemot borok wi kari India ngi don real zones dia ka north east zones ka dei ka wi ni kita ki zones bagi don kini ki Hindu states ki bala long ki affiliated members jongka Basketball Federation of India kani ka format long kanyarap yaki ini kin kamta mi kan not yaki player na po north east region bakin yo kata chance ban compete ka higher level namar ngi ladang ile po ka national ngim pat po ya kata ka level A ni hab ya ka level B kapun ngim yo ban le ka po ka indoor court do most of the time ye le ka ki outdoor court thì mình ta có một cái team có job nangi có với cái team sân răng này cần thấy có một kin qualify ya kata ka senior national ke berkindan total kan art team kan dia kadi tang qualifier de kamdon cash prize Kani kadega sin menungkong ka jingun toy kan dia hi ka state hi bro ko bai ila i ketika lockdown matala chan arsenal ka penduk mesim lagi kena samla jungi kena ka practice ukim yo hok de habang i wan sekali ka ilek menangani seka meeting joka Basketball Federation of India de hadir mengila yang perkat longi penpau kata ke jingkwa bangin host ya kanika kenang bagi samla jongi kamtam gini badang ki dang san long kinyo bor kinyo sim yang ban long involve haki jingile kai ada kadon ke national ke bagi ro like 100 states ki le kai ni de tang kini ki top ranking states kemudian dan properly kemudian itu kihab lah kajong ke kelas. Kemudian the rest of the states pada kihab ke pool level B siang. Kemudian yang hak level B. Pai nang slam mon kio hak ya. Lengba kan ni ke format. Kemudian ada ke Meghalaya kala panjang ke tim senrang ni kan thei. Kemudian kamdan suka ada classification. Kata kemudian nama hak kinlek dia hak top level. Hak winners jungkin ya kendu bagi winners jungki zones ki prepare. Ano film positif dah kan new format ni baka state of Meghalaya kan kio nang kam kio. Hoi kan kio nomor ladangi la ban qualify kemudian kini kena ile ka jumi kin yo ban le ka ke level ke bagi 4 jiwa kini sedang di bawah kini le ka bagi top teams hapo ka ri berapa we de ke experience Kari ka height kamli ka disadvantage ni namar ni sini ni kam lingkot ya kata ni namar brio saksi saprin si kam jurang hoi ka don kata ka basketball ka height factor ka don hi kamta bagi senrang lamau ka kikin thei ndre yang pej kini ki kena samla jungi pat kim day appear show nomor ki kena beda kan ta ki buon ki bajrong ki 6 footer su ni buon ka postin chu tingi kermen ba ka shom ta ka jing penya jong ka Meghalaya Basketball Association bat ka jing trailang bat ki stakeholders ki prepare ki district basketball associations. This championship is it should be above 18 and fully all the participants the crew should be fully vaccinated as per the Basketball Federation of India norms.